Sin Vvez na bon chaven lem nei vin tuni 27 June 2026 ni ho in zong igam sung inam sung thil so ho le munzat chom choma thil so ho ban banin het thein divin hin sayo hitin igam sung inam sunga zong inam lam kai hon igam sung inam sung khan to na dinga hi pan na sata a alazing of it ho zong mo a hi in ka la a itiam khatna mi phabetmen social media a hi lo lang ta mangcha a nam khat le zat khat ki boy na theiding le ni nam sungova khat la khat ki hentel theina dinga thu zat chom chom a hi lo le thu phalo zat chom chom sei zong le tu ni chan ge a ku ki cha ten ki din pi sa mu theina dinga hi alam chom choma lam kai hon tu ni chan ge a hi lunglha lo helin pan alajing of it zong hi kanami te hon isu mil lo di win ama sapena thupon iga bolo hin tin tuni 27 June 2026 ni an zong igam sung inam sunga thil so dan hole I CHEN KHOMPI ho win pan ala dan ho hi ivet na hi le tu ni chan ge a hi igam sung inam sung boy na hi mo phat lo dinga hi mo a hi in hi chi tu ni nilha a holim na hin nei na diwa zong hi ga velo han ZUF hon na sata demna a hin bolovi ti zong hi mo a hi in a hi le hi chiwa ZUF hon demna a hin bolu chu ipiji a demna a bolo ham ipiji pena chu ama hon tuni a hi chito bang thu su bol thei ham ti hi in vet hla de hin tin Nscn-Im hon jong tuni a chu kai phundal kiti ho hi attack aga bol lovin nasata ki kapto na ho jong ana umin a hin la athi alim ho wang akimo poi ti hi mo a hin hi chi chung changa ipi bola attack a bol lova iti dan ham ti ho jong hin sewi tin chule manipura naga minpu a kiloi khom hon tua hi Indian Prime Minister Narendra Modi agang theilam pena hongki kumding le chamna sim dinga jong hi Tepna abol ki novi ti ho jong hi mo a hi in ipiji a naga kiloi khom hon hi chitobang thuso bol thei hom ti jong hi hilchet na aban bana in nei de wai ama sapen in the Times of India a article khatga velohen hichiwa kisei cho hi le Manipur gam kai sunga naga body ya naga kiloi khom na apex body ti ho hin naga kiloi khom na a tribe som ni la khat ho hin lam zot na ho zong ananei win hichi lam zot na hi NUC UNC ho lam kai na a hi lam ana zot no wa tu ni khwa chu hlang sap na ho zong ananei win hichiwa ama hon ana hlang sap mu cha hi le tu ni a KUKI cha ten mi gup ei tha pi ho tu ni chan ge ya justice ki monai lo ti chu thutan na ei nei pi thei lo le hi chi athat ho tu ni chan ge ya mat do a lo na chung changa naga kiloi khom na apex body UNC in phamo akisa in agang theilam pe na hi chi mi gup ki that ho jong hi athu hin sei chen ding le tu ni chan ge ya I macha justice ei ki pelova mi gup thi ho achung chang thu ki sei lova athilong ho na san ge jong tu ni chan ge ki vuido nai lova a na chunga phamo asa dan ho jong UNC in phondo na ho jong anani ti jong chu mo a hi in ngalang khana hi chi naga tribe som ni la khat kiloi khom hon tu ni a chu Press Club of India ti a hi press meeting ho jong ananei win hi chiwa kiloi khom na a leader hon ana seibe na wa chu a hi le KUKI nam sunga apex body a ki he KZC in tu ni a Manipur gam kai sunga KUKI cha te noisi na ta in hichi mi gup ki that ho
KEIHO tha ahi ti a open ta challenge abol ho jong hi phamo akisa in hiji chun agang theilam pe na Indian Prime Minister pan thu hintan hen lang milham ho dinga justice theina ding PMOD in Manipur gam kai sunga milham ho kiven bit theina dinga pan hin lagang hen ahuti lawa hi le gam sunga boina le na ho hi asanga nasazo a hung sang be dingin mo ahi ti zong hi thupon anabol ki na ve ti zong chu mo ahi in alang khat langa Nscn-Im ho hin tu ni a zong chu ZUF gam kai sunga kai phundai kiti khokhat na hi milham ho kicha theina ding le milham ho thana dingin nasata in attack ahin boluvin hichitobang Nscn-Im in ZUF ho gamkai sunga Mipi suling law ding le Mipi kicha thei dinga aphat chenga khosunga I macha suselo milham ho attack abol na chungova Zeliangrong gamkai sunga Nscn in hichitobang to gon anei na chunga nasata demna akibolin ZUF in zong phamo akisahle zingi ti a zong hi nasata in ZUF on demna anabolovin kagam sungova chamna theina dingle indigenous ho lungmonga achen theina diwin Nscn-Im hon hichitobang to gon ho hinbol da jinghen KEIHO gam kai sunga boina hin sim da hen ti a zong hi thupon anabol ki novi ti zong hi mo a hin alang khana phateta ai vet na hi le tu a hi mi tampin Zeliangrong ho a hi win a hi lawa hi le tangkhul ho a hi win hi chiki ka a boina ho zong hi in heiji win alang khatna KUKI CHATE chunga so se le han lang I to banga pan la zong lew tu ni chan ge amachal theilo na hi chi mei tei ho hin aphat chenga I chen KHOMPI melong ho hi han tangkhul ho hi zong le ama ho hin hita chu athumo mowa sumle pai api wa ati lova KUKI CHATE chunga khan seding le KUKI CHATE chunga thil phalo boldinga atep ho ti lawa hi ama ho jing zong hi tu ni chan gya ki tu theilo a hi ti pa hi isu mil lo ne divin neu cha kahin sei be a hi in to a zong hi agam kai sunga asunglanga ho hi meitei hon ima alo theilo a hin la agam kai tilhen hi chi periphery a cheng ho thinglang le phai cham ki ka a cheng ho bo hi meitei ho hin sumla pai mang cha a thal ho api wa achang le ama ho to ki thu a hi ta chu KUKI CHATE chunga hi action ala ji thu a hi in ama ho tilhen Manipur gam kai sunga cheng naga ho si zong hi aham akihet to keu hilo akihet to lo keu hilo win ami jeng zong hi tu ni chan gya ki tu thailo wa jing a hi ve ti zong hi iga phone be ken wa hi in aba le tu ni a chu village volunteer eastern zone langa hon zong thupon khat ahin bolovin ichiwa thupon ahin bol chu a hi le kamjong district sunga cheng KUKI CHATE Henga het sa le Tepna ti a chu thupon ahin bolovin ichitobang thupon abol ho hi ivet na hi le nampi a dinga zong lunglet aumin nampi ho zong ilim do theina di win nasata a tuni a VV Eastern Zone hon zong Mipi Tepna ahin bolo ai ti zong hi mo ahi in ama hon asaina wa hi ahi le ichen naw muntin gam tina nampin gale tol inei lai u win ade a cha sat hang sung hi nam se pai le nam vesui ding le hum tup ding a lo ta ze in a lo ta ze in VV Eastern Zone in gamle nam ngai lut na zal in lungel thu ta nei pum in agam sung
ahu kichon lo kichon lut na agam sung hung kichon lut na hi chi ven bit theina dinga iwang se na ho tampi ana ta zong le vivi hon na sata pan hung kila a hi chilai mun hi hung kichon lut a hi in ta sa le thisan phal ngama pan kila a hi in hizi chun alhang mi pi hon lungsi ta in gamle go dal ha a mundanga ki chondo ding a hi lo le mel ma ho to ki ho to a ama ho tha na mangcha a gamle nam dal ha na dinga to gon inei jing ho inga deu a hi tu a pa na koi macha gam sunga ko na jam do ding lungput nei ta lo diu nei ta lo ding le galmi te to ki ho to a gu thima ama ho lampi sim sa mangcha a jam do na dinga to gon inei lo deu a hi ti ho jong ki thupon a hin bolovin a sei be ki na wa cha hi la koi to bang thupi na sa lo a le a chon dan dung zuya go na ki peding a hi ti jong hi vv istan jon hon thupon a hin bolovi ti jong hi mo a hi in gam sunga ko na pot do jam do zo si jong thupi khauta ahung ki bol masang a na namon chi uwa ko na hung ki nong le di vin thupi hung ki nei ti jong he a sei vin chule hausa hi hen mimal hi jong le gal mi te khutna gal gamzo a hi lo le in mon zo ti ho hi koiman ibolo di vin vv istan zone in Tepna ahung ki nei ki ni ti jong he a sei vin a chaina a seu cha hi le mi pi te jong hang santa a pathin songa gamle nama dia pan ila divin chule nam vivi ho dinga tawna inei jing divin Tepna ahung ki nei pathin in gamle nam a ding a pan la naw pan ila naw ilung tup imol so ding u nga jengo hiti ti a jong khi VV Eastern Zone hon thupon a hin bolovi ti jong chu iga phon thei kit wa hi in masanga patna hi chi kamjong lang hi kamjong district hi han ukhu district hi jong le igam inam nga dinga nam se pai iza nam khan in pan anala nunga jong tangkhul ho lungthim phat lo je hin igam inam veng bit dingin nam se pai ho jeng jong hi ana thei ta lo vai ta chu ana ki sumang a hi in tua jong hi igam sung inam sung ho hi ivet na hi le tangkhul ho lungthim phat lo je in tangkhul gam sunga cheng KUKI CHATE ho le veng ho zo si su thin na ding le su mang na dinga hi ama hon pan ala jing wa hi hichina a jong hi inam se pai ho pan la ding hi avelin inam sunga lamkai hon jong Tepna ana bolovin ahin la inam sung la sabji hin aveng bit theiding le pan anala ding hi ana zo be se talo hi in ahin la kho ni le thum ahung ki hala mi ni le thum ahung ki tha jing phana hi inam sung igam sung po na zala Eastern VV ho hin nasata pan ahin la wa imi isa ihu lo wa kho tai igam inamo inga bit lo wa hi le khonung le igamo hi hung neu ding a hi ti a po na nei zala chu gamle na ma dinga hi VV Eastern Zone hon hi chilanga hi pan ahin la akit no wa athing ta sei dinga chu ama ho hi tengnopal base a hi vin hi zong le imi isa na chu agam kaya hen angai poi ti a hi VV Eastern Zone hon nasata pan ahin la wa hi chilang ho zong hi igam igo ven bit theina dinga hi ama hon igam inama dinga hongki peto wa pan ahin la wa hi in alhang mi pi ho Tepna ahin nei banga hi alhang mi pi hon zong VV ho hi pateta a ikilung to piwa ama ho to ke ho to puma na ito diu a hi ti zong chu hin kitem kit no vin email ma ho to iki het to wa email ma ho to iki thu job sang vin igam inam
ngai lu a igam inam ven bit na dinga pan hin la ho to hin phateta ai ki het to wa pan ila wa hi le email ma ho in zong igam inam sung hi ima abol thailo ding hi ti zo chu avela neu cha in sei be ke no hi han lang chule KSO General Headquarter in zong project ananei Super 60 ti a anamin vo hi chi hi net exam ho coaching ball thaina ding a hi lawai le tu laya chu mi khanin mi nu mi pa khanin cha khat chu school ahin kaisa school ahin kaisa zowa jong hi abana chop be na ding sumla pai ha sat ji a hi lo le gam sung inam sunga gal a jing je a hi boina i chan ham khat i to win lekha thim theita ta hi lo le simlai khang the ching ta jong hi umovin a hin la financial lang boy je in i chan ham khan ai gam sunguwa mi so ding banga so zo lawa tampi hung taven hizi chun KSO hon po na zalin igam sung inam sunga jong tu din mun je nga jong hi vet na hi le gal sung je nga jong he akitong kha neu khat akito kha jong le igam sung inam sunga JENTHEI ding a hi lo le a vekol ding doctor nurse ti ho hi ilha samle zengoven hi chi chun hi chi ho inam sungen theina ho bang hi ivet na hi la po na nei za la chu KSO hon tu a hi pan a hin lawin zan hi la zinga jong chu igam sung inam sunga thil so ho chu imu de wa hi in melong hon ei kap kha pi ho a hi lawai la akitong kha attack a hin bolwa leilon vai phei kho a jong mi thum ta bom ma anaki tong kha ho meitei gam sunga ipu lu no wa hele lungmong hlamong a jong ki JENTHEI lawa hita chu security force hon center force hon na sata guard a bol wang wa chu adei banga ki JENTHEI talawa hospital na sangei jong attack dinga to gon a hin nei phat no win I KHOMPI utilehen lam ka KHOMPI sunga an chon do win tu ni chan ge a jong hi ki jing na lai hi win a hin la a facility ho meitei gam sunga ki dan le tu a EIHO gam sunga ki dan a facility ho ivet na hi le chun ki khema ma jing ya dei bang wa jong lo le ai ho jong mu thei lo nga ding bang wa jong facility ho lo ja cho na ki JENTHEI lo to banga hi dan ho hi ivet na hi la po na nei ta in KSO General Headquarter in project hin neya mi som gup ho hi chop ding hi chiwa hi inam sunga mi izan ham khat hin anom ta phan in example sa ding hi chi coaching ho la sa aban le doctor hi hen nurse hi hen igam sung inam sunga boina ting jong le gamdang namdang ho delta lawa igam sung inam sunga phateta igam inam dinga na tong thei doctor team ta thei na dinga hi project a hin nei win hi chiwa hi mi som gu phateta sot ding ama ho hi coaching phateta pi doctor hoita ta so igam inam sunga panla theina ding ti jong hi ama hoin project a hin nei wa hi ti jong chu I het theina diwa super 60 ti I mean vo now hi chi project ho I het theina diwa hin ta lango a hi in hi china hi entrance test hi tu ni a chana ki pani 27 June 2026 Saturday tu ni a chu ana bol panovin agam kaya he ana bol vin hi chi gam kaya ana bol na wa chu Tengnopal district le Tengnopal district nga more hi center khat na akoi win hi china hi mi khanin exam na bolin abana chandi le lam ka adinga hi mi som sagin hita cho exam ana bolovin kampu pi district nga dinga hi mi som li le li in exam ana bolovin a bonova gop khoma chu mi jala som lenga candidate in exam a bolovin hichila hi merit list a hong ding hi in koin mark amu tampenam koi chu to sot thei ham ti ho hi phateta a hin vet diu hichila chu mi som gup hong ki thleng ding
mi som sagi som get hung kilheng do zong le hi chi ho chu declaration hi a result hi 29 June Monday ni ting la hin hung so ding a hi in hi chi zo ting le counseling session ho zong hung min tin ban le hi ta cho aban bana hung ki bowling final selection ho chan ge ya zong hi hung ding final selection awang hi mi som gup bep hung kilheng ding hi chi ho kilheng do ho chu phateta class hung kinai pintin aban le a timing ho hi 7 am patna jingka langpung sagi patna pung som le kim chan ge hi hita chu candidates hi chiwa select anaki bol ho chun class phateta ahin la deu aban le net exam ho ahin through wa hi le hi chi dung zuya chu ks on ahin boy pi to pe a hoita doctor nurse hoita ahung so to ka achu case o hon aboi pi diu a hi ti zong chu iga het thewa hi in aban le ama hon a sei be na wa chu candidate ho hin a hi theya hi le hi chiwa event ki pi ho hi phateta event no wa aban le hi chiwa counseling kinei ding ni ting le hin admission process achi sunga hi documents in a zosi apoimo zosi in ki choi so ke diu regular class hi 7 July 2026 ting le ki panding a hi ti zong hi ama hon phon do na a hin bol luvi mi pi het sa dingin a hin ta do vi ti chu in phon thei hin tin hi chi dung zuya chu tu ni a lm khaute pu lm khaute mla a hi in aba le pu paulen lal haukip mla saikot mla a hi in amanin zong government hinga hi tepna anabol lovin kagam sung kanam sungowa hi a hi theya hi le NORCET ho hin pan hin la hen lang nursing officer recruitment common eligible test ti a hi ni chi ho hin agang thei pena KUKI CHATE gam sunga jong net exam ho thei na ding le SSC hi hen banking hi hen ipilang hi jong le KUKI CHATE a dinga jong exam theya gam kai sunga mondang danga chi talowa exam center khat hi Churchanpur district gam kai sunga thei na dinga jong hi thumna lekha ana pelut no ve ti jong hi mo a hin pathinin inam piu phathei bo intin hi che ho to bang jong hi hung in tu a igen thei naw I ha sat naw kito kha na niaw khat hin nei wa gal nei te hi ji uchun a kitong khalo thei hi povin kito kha tingule ki zen na ha sat dan le I boy dan ho hi inam pin jong ki pona a hi in inam sunga lamkai CSO hi hen a hi lo emle ho win jong nasata pu na nei win igam inama dinga pu na nei wa government hinga athum na ho jong pathin in pathein bo in tin igam sung inam sunga I thum teo ho lo thin na I chan theina di win jong pathin hinga anagel do o hi te ti jong chu iga phonu a hi in chule tu ni a KKL lamkai dinga kilhen na ana umin hichiwa newly elected KKL General Headquarter Executive adinga tam 2026 apana 2029 chan gea eilam kai pi ding ho president dinga hi pu ngam hau hlendo a hi in aban le vice president dinga hi pu pau zangam a hi in general secretary adinga hi pu pa pau a hi in aban le finance secretary adinga hi pu mangcha a hi in information and secretary adinga hi pu zowi gin kholen ama ho cheng hi ama ho mi nga hi tu le tu a KKL General Headquarter Executive tam 2026 apana 2029 chan gea mo ei po pi diwa hlendo a hi tai ti su iga phondo ki no hi chi chan chu tu ni KUKI news mangcha a igam sung inam sung wa hi ai chi to bang thil so tai ti ho I het thim na diwa iga kel che theo hi chi chan chu hi han lang aban le achai na pe na ka sei nom pen cha hi le igam sung inam sung wa hi mihim I hi win ilam kain at su khiel abol khiel zong nanti
ahin la Mipi hon het team deu khat chu mi him kiti chun koima lam hlang chon halo lo a hi khat vei be chu lam hlang ki hlo mong ding a hi zong le inam lam kai ho meet mon ho hi so sala nga hat mon a chi ding to gon inei sang vin a ball heel a su heel ho zo hi a phat zo na ding I het na vai le sei hui tin ilam kai ho isu mol pho sang vin inam lam kai ho zathop dan ho zo hi thiemo hi tin igam sung inam sung movement machal theina dinga hi I bon chawa pan ilawa taw na to tho a I bon chawa idin khom theina dingwa hi pan ila zo di win kanam mi te ho ka in te mo win tu ni a hi eima tribe ma pan la so ke yu hitin khatnin tribe khat deilo ze a eima tribe chung nung zo hen ti a ki hen tel na dinga to gon I bol ho zo ngau hitin khat la khat hita chu ipan khom lo vai le tu ni a hi tribe khat si in nasata apan la zong lew hen a tribe khat si ding zo ding koi ma tu ni chan gya ku ki nam sunga ki lo a hi I bon chawa I din khomova I hi na pau ku ki phateta I pomova hi chi movement chu I din khom pi so ke wa hi le bailam ta I mu thei de wa hi ti zo chu a chaina pe na kain sei thei hin tin tuni KUKI neu sen ve a hin ngai hlo zo se na chung chi win ka ki pa in na bon cha win pathin in phat thei na bo jing taw hen